Alhamdulillah hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seluruh guru PJOK Banda Aceh, komunitas guru PJOK Banda Aceh. Inilah suasana dalam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Komunitas guru PJOK Kota Banda Aceh dilaksanakan di tempat Telkom di Banda Aceh. Sama terlaksananya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidangan dalam merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau kalah kalau dalam bekerja untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah semangat guru PJOK dalam melaksanakan perayaan Hari Maulid Nabi besar oleh guru-guru berkomunitas guru PJOK. Yang sudah menyumbang dalam pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah bahagianya, suasana bahagia dalam pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kedatangan tamu dalam kegiatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Siap. Tiga ya. Oke, 1, 2. Belum Allah. Kalau dua, 1, 2, 3. 3. Nah, inilah kuah belangang ya. Kalau belum ada kuah belangang, belum sah untuk perayaan Maulid Nabi ya. Beginilah orang kerja sama pasti selesai kerjanya. Yang penting harus kerja sama. Alhamdulillah hari ini semangat dan sehat semua walafiat dalam kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh komunitas guru PJOK sekota Banda Aceh.